Iyamhlula uJesse isaveni iyavimba iKVK asiphala kaBukeli baqhuma nje kamnandi endlini kaNembesa asiphala kaBukeli lizophuma liphumele ngaphandle liphumele endlini ngaphandle ake siphala kaBukeli ibhola alayo iKVK asiphala kaBukeli bayile njalo nje phambili bayalifuna lona alekoli asiphala kaBukeli Jesse 10 ukhona
Alangkala na Paragang Bugali. Bengsa lungisa na pana Indabazami. Okay, sinjo uveta na tupu. Aveta no hamba na Paragang Bugali. Esensa kasi na pana. Wasanda gena. One ngali. Bafana na pana ikevike. Hekanda ngali. Wana sa Paragang Bugali. Okota ngando 2015. Maseketi. Bambima jega lula. Kota mato 2014. Aspenza pana 2014. Agora para a seleção. Salung isa na pana imagyami. Aspela pana gambugeli. Lizo puma ni pronto irana sa pana gambugeli. Osanda gena. Wan mali. Bafana bala pana ikevike. Ekanda mali. Bafana bala pana irana sa pana gambugeli. Ekule life. Elishawi la pana. Ochezi iselfi na pana gambugeli. Elra pana gambugeli. Bachigamnati. Kesi number 131 na pana gambugeli. Benzi na pana gambugeli. Akota bokola pati futi. Ufuna mana pana. Chezi 6. Uyakanga. Ochezi 6. Uyashesha futi. Asma pana chezi 14. Benzi pana chezi 14. Ufuna mana pana. 6 futi. 10. Asma pana chezi number 10. Bafuma guya pana gambugeli. Ochuna pepa kala mcha ukubege. Asma pana gambugeli. Ema dota. Uyakanga. Uchezi itagala pana gambugeli. Usharpa ngetuba. Ela mula pana. Ama pana kevike. Asma pana gambugeli. Bakuma chagamnaji. Ochina pana one pepe. Ochi budam shalo. Ochi tegilo pana. Bazongena abangene abosizi bokuqala ngiyayibona i-fourth official aphana ethi icha angeni mina angakanibizi uthi angeni imina angakanibizi ake siphila
laphana ke mbukeli usukumile umdlali usukumile esoqhubeka umasekete asibele phana umasekete uqadala phana Chelsea 3 phana trophies laphana ke mbukeli umalangane asibele phana nje phana umalangane uyahlehla asibele phana umbukeli badlala futhi iyaganga asibele phana trophies enza phana Chelsea uhleba laphana bathathela nje kalula uChelsea 3 uyakhuza ake siphela phela ke mbukeli libuye ngabo abafana baphana eKVK asifuna phana 10 liyamhlula uJersey number 10 liyamhlula uJersey number 10 phana akembukeli basanda ngena one ngale ubafana balaphana eKVK eqanda angale ubafana balaphana eRanas laphana kembukeli bafike balaphana osijabulile engabe bazohamba bayosimangele asiphephuna bembukeli libuya ngabo futhi abafana abanaza phana kembukeli iyavimba futhi captain osiphephuna bembukeli nalithi balaphana abahlelisekile phana ebhentshini nje laphana ebhentshini baloke nje bame ngenyawo irelaxile phana eKVK ethi cha madoda asidlaleni sizofika laphana phana chest number 4 uhlala bana phana chest number 4 uthuqela phana indlela bayenza phana iyavimba phana kanase asibemeza phana umbukeli libuya ngabo futhi chest number 131 phana kumbukeli asibele phana bayavimba emuva eKVK iyavimba eKVK laphana kumbukeli iyavimba eKVK lizobuya liphathwa yibo eKVK laphana kumbukeli abahlelisekile nje laphana abaqeqeshi balaphana eRanas laphana kembukeli ukhotha kuze coache nomdlali indlela isimo sibucwaye ngayo laphana kembukeli liKVK futhi kodwa amadoda asibonje phana KVK lithela bana phana kembukeli iyavimba ngale chest number 5 asiphana kembukeli bayahlehla uzaba laphana chest number 131 laphana kembukeli uthola balaphana 6 futhi asibaphenza uChelsea 6 uzocela nendlela bazomvulela ukhipha laphana ephasi lithola bana phana kembukeli uthola phana uTrovisi asiphana Trovisi kembukeli ocabanga uyasuka uJersey 6 uya uJersey 15 laphana kembukeli uya uJersey 15 ingabe uzoyivula indlela ingabe uzohlabela yena inkomo ayidle asiphela phana kembukeli iphakathi eboxini uyavimba uTrovisi asiphela phana kembukeli ibuya ngoba futhi nalaphana umasekete ukhipha laphana phansi emadoda bathi iskid bese shayo moya bathi iskid bese shayo moya ngiyafuna phana uJersey 7 ushelihle laphana eGoli ngifuna phana kembukeli Jersey 7 futhi captain uyavimba u5 uyavimba uJersey number 5 bathi lishayise esandleni ku13 bathi kuJersey i13 lishayise laphana esandleni akesiphela phana kembukeli lezobuya ngabo futhi KVK kodwa amadoda laphana umalangane asifuna phana Jersey 15 bahlehla badlala phana emuva bathi asihlelisela phana goalkeeper phana goalkeeper ufuna balaphana uthola umalangane asiphela umalangane uzenza phela umalangane uthola balaphana Jersey 5 asiphela phana Jersey 5 uyadayisa ithila phana kana system alizoyithenga asiphela phana kembukeli bayadla phana bayadayisa na futhi iKVK isinemali khulekani madoda sizoyithenga asiphela phana kembukeli ingabe bazoyigcina na imali yabo bayadla phana kembukeli umasekete emadoda bandimajela lapha umasekete kodwa uyamkhuzela unopepe uyamkhuzela unopepe khona umasekete phezu kwebhola ukhumbuza laphana ismatisi into ezimasithi mntanami niyamanzi laphana etournamentini laphana amapetha aBarcelona oyelaphana ubukele asiphela phana kembukeli libuya ngabani futhi KVK laphana kembukeli liphakathi eboxini nalithuba bamshiya phansi uyakhuza unopepe uyakhuza unopepe akesiphela phana kembukeli ilaphana
pasi bathi kamnandi asebenza phana ngembukeli uthola balaphana 13 uyaphuza unepepe wathi madoda ake sambe siphuza amanzi DJ isikhathi sakho
Bishop, we are a part of Blondie, the Pumina Telephone, the Pumelic, this is a possible Panavila for Ranasi, and the special one, the post of Shasha, the people move, the picture apart, we are apart, we are apart general, I general, our 7 on Podoki, a special one, 30 Polar Panga Pagati, the picture apart, we are upon them sage, we are upon a sword, we are Pesa Chingamaj, a son apart, who full as Berlin, a special one, well Pesa. Asal Pampagaluda na Pono City, but we are in a pan. We are in a pan, but we are a pan again. We are a pan of spider. Was a story in a polite for the machine. Has Persia money 7 minutes, just sitting and a pan. As an Hapano, a Polynesian dead, a Pumana Panga the Telegram Panaga, a gold kiki. Train us on again, and success got to be a quick antiski. Tinamok Tianage, a special one, a pea, Baba from the KBK. Martina Pande Gunopila. Martina Pande Gunopila. Elephants of Post of Panama Erranese. And is a post on a Panama Twitter Panazo. I figured upon a sword in a manche. We are there's a manche. Funela Pod. We are upon the smarty. But Tatel. We are surveys upon the plexus. I spare upon the plexus upon upon Ace. Who shall upon a subo. I said, Pesagati. I said, I'm going to take one intended. Got the legal upon again. Here upon a call kinky. He said upon a Thomas Piece on Kelly. Ese le spiega però dallo stato spiegati la stanno con ma fanno mai la poi ranase e stanno pa e KBK yakubula mai la poi 24 vai basta mai la pada chi la pada che aspetta ma basta quello che si mangia e basta mai la poi quando la poi Cape Town come finale la pada che e poi la poi finale ma capura mai la poi wani con vitto la poi la pada qui la pada che Cape Town skeleton io come champion alla spiega now aspetta la pada vuti la pada come under 15 la seguire la pada che milioni di carenze e fa capura la buona ma fanno mai la pada che triple S under 15 vuti la pada 20 vuti la pada e raga e stanno ma fanno la pada Mike Stars ma prima ngai la pada Mike Stars ngai la pada e con il lot e che la pada stanno sul cala sul zalo la prima ngai la pada Mike Stars il tratta la pada troppo e qui colite e per sta con la pada Blessani aspetta c'è un matto con le sacce come battati poi per fatto pagati aspetta un matto ma si ciucciano aspetta consuma ho matto quando già non besunda poi accuso non per poter con a pushi poi accusere la ponondeva poter con a pushi e praticava per una bella per ranasi io ga under 17 agus pega chega mal paga patna pagati na bibe mungu nipete la pa 91 le pomle ba tuye la pa chagasi uyan pesa chega manje ufuna la pa na panta kula pana e chega mnanje pana ure la pa smarti lipumina nga pande la pa e pa la pomle lege Riza posa mapana pa erranasi nipete la pa smarti awa matete utela ngomsebenzi la pa smarti Experiência manja, repetir a pana, na pana, ukaba, baptaten, aspira a pana, shoes, now shoes and paga pagati, that being the move, here the pana ranasi, repetir a pana blondi, aspirancia manja, el pesa gamnandi, e funela pana cronisi, I promise you manja, el calapanza, el nigga pana, a funela parai, toma repesa, bata icona, toma repesa, a saiti, ufunane makamenga kokuko kiekeza, obatobuna, yo. Ikonitesayo abafana basekolombi bathi bayakokota mlingane wami yiyo lapha KBK abafana baqhamuka khona lapha eloli asibheke njengobasokoleza njengamanje liphethe laphana uhiya laphana apana sekhona laphana efika zakamande uphethe laphana 16 walifaka phansi naphakathi uyakhuza lapho nompempe laphana umasekente onamahaya amaningi Kusela pana KBK, yakumbulela la poma sekente. Kusela pa ukizi, kusela pana mo KBK la poma lege. Ela basponga wala pana spinisa wala foundation. Relebuela na Mr. Patilena,
organizer tournament yaSphiwe Shabalala Foundation alilebula bajikeleza kamnandi yekela phana u3 series u16 uyiphethe phana ugeneral ufaka ngesandla sokude hamba lode ibhola lapha lintandane asibheke njengamanje abafana bala phana yekela phana asibheke njengamanje ibhola baphokoleza njengamanje laphumela ngaphandle laphosa ngokushesha laphana ngathi ngiyabona into engizokutshela ngayo ibhola lizokuthula inhliziyo likupresence upenhliziyweni sike sibheke impela phela umdlalo esithatha sibhekephi yise laphana-ke isithombe sesiphiso yomdlalo la kuhlangene khona abafana lapha i-KBK ihlangane nabo abafana bayo laphana ne-runners balihlanga kamnandi ulinika laphana amilungu asibhekeni njengamanje uyasebenza laphana umfana bathi ushuzi olkhiphela ngaphandle lapha ushuzi izofaka phansi wanaphana shoes asibheke njengamanje bathathela njengamanje alifaka ngaphansi naphakathi kulokho mbona bathi umdaka bathukela phansi ngokugaba wasebenza umistake ulifunela lapha u16 alivesa kamnandi asibheke njengamanje bayahlokoleza laphana umfana bathuyela laphana uvidas ulinika laphana so bamthathela lapha so asibheke njengamanje uphethe laphana unjangasi uyalivesa njengamanje ufuna laphana siphithi bamthathela asibheke njengamanje iphethe lapha i-KBK uyalihlekisa ulibeka phansi ulinika laphana right-over reverse ulithatha ulifaka phakathi laphana right-over reverse athatha ibhola esifaka ngaphakathi naphakathi asibheke njengamanje alivesa kamnandi asibona lapha ithuba laphipha emuva uyakhuza unompempe uyabakhuzela lapho unondweba sike sibheke impela phela umdlalo sithathe sibhekephi phakathi kuzela phana KBK ihlangana abafana balapha e-runners yiwo kama-under 17 sike sibheke impela phela umdlalo sithathe sibhekephi asibheke laphana uyakhuza laphana umpempe uhlalisa bona abafana apha e-runners sike sibheke ngempela lapha ukuthi ngempela lapho umdlalo sithathe sibhekephi ake sifike laphana umdlalo elandelayo yiyo lapha Robert under 15 asibheke lapha sihlala lapha ku-GSC number 15 ejiya kamnandi balifaka phakathi naphakathi ashintshe umdlalo alithuba emathetha laphakama lapha edule wemsizi kaMntwana uthintekile lapho unozinti waye laphana-ke KBK bayabiza abasizi bokuqala bayabiza abasizi bokuqala ayiseke sibheke ngempela lapho lo mdlalo sithathe sibhekephi umdlalo lendlela kwabakhonasi lapho umlaleli ehlangene nabo abafana lapha lapha Robert under 15 umdlalo olandelayo kubafana baseColombi bayakokota mlingani wami bathi ivula ngokuna laphana-ke i-KBK lapha ku-under 17 behlangana nayo abafana lapha e-Cape Town Skeleton yaphumelela lapha e-Skeleton ngayo laphana ikhona into ezayo abafana baseColombi bayakokota mlingani wami muhle umdlalo ngiyabona laphana-ke lapha ku-under 15 bekudlala lapha i-Triple S naye laphana-ke e-Midlands Academy yabaqabula laphana bayasiphindisela bayakhumbula kwaba-Midlands Academy bathi ngibona yini waqhamuka laphana bathuya laphana besuku walapha kujobi uyaliveza asibheke njengamanje walithatha lihlanga esithende uyaqhamuka laphana bathuya laphana ishabophule alaphana kulephana utshakazi bamthathela asibeke laphana uthina umpempe free kiki kuhlalisa bona abafana balapha i-KBK sike sibheke ngempela phela umdlalo sithathe isibhekephi rilebuena Mr. Ilena organizer rilebuye senzo kulebuye umamothi uqhamuka khona kuNtazona uqhamuke laphana-ke sikhulumela laphana-ke ibhasi lasezolo omzambia besuke lapha uhunzi ibona abasirane lapha itournament kaSphiwe Shabalala Foundation
Releboa Alban, Releboa Supersport. It is one of the sponsors of Kiwa Shabana Foundation. Yeah, Ikoni Kesayo. I was picking up 5 free kick for the Ranasi. As one goes on the partner, I find enough in the move, but we are upon our part, upon the Kulpatuan Panag, generally, I'm Tatiana, a stage of Martin, the Femina Fan, the Papa, the Pamdelity, a similar corner of Panavana Panaga, here upon the Ranasi, a second and upon the KBK, the Papa, a stable for the machine, the field move, upon a while upon, here by KBK, and the speaker upon, here upon Pantaculapan, and President of Mali, and this oh, Matuta, how can you get a partner of Panamati Pana KK? Who can you get a KK Jamaja? And a part of him, Nelson Scotty, Santa Latina, ACR, who still wants a Pagati Locola. I was able to Scudo. I was able to Mabusade. As per Jama, what trouble is a Jama, what 34 Pagati, the Pumanaga Pond, the Pagati. Usanga la pa Ranase. Isanga na ba KBK, city 2. Apo pa la pa KBK. Ekanda guza la pa Ranase. When no son don't get them so success got Maria the Pidi. Was el first of the tube. Ekelen go pa. Nilsoshinja is gonna. Yana ta panaga bugeli. Ayabuya amatemba ekaya. Ayabuya amatemba ekaya. Malangani akota matota asmapana bugeli asmapana male machine asmapungeli balbamba jega lula goalkeeper ulbamba jega lula goalkeeper liyabuya itemba ekaya liyabuya itemba ekaya asmapana bugeli yapana futhi asmapana bugeli mali basoshita futhi 2015 asmapana jezona matota bugeli oyabathola lizomhlula liphumele ngaphandle lizophuma liphumele njengaphandle uyagama ugangile laphana onamba wateni walaphana kambukeli ugangile libuya likhawuthwa nje yibo uyabona iKBK manje isikhipha amanzi ngezandla ikhipha amanzi ngezandla ekhaya bavika ucelemba ngezandla kunesikhwama esincane engisibekile unopepe uzokhipha ikhadi eliphuzi lapha la kambukeli angazi kubhalwe bani kodwa ngizoyenza ucwaningo lwami lapha maduze ngizoyenza nje ucwaningo lwami ngimbonile umuntu abambhalile kodwa inamba angibonanga lapha la kambukeli asipho lapha la kambukeli ukhona ujezi i15 lapha la kambukeli ukhona ujezi i14 ukhona ujezi i14 lapha la kambukeli ingabe bazoliyenza ingabe bazoshintsha ukudla eplatini ingabe bazoshintsha ukudla eplatini lapha la kambukeli asipho lapha la kambukeli uyaya ujezi 15 madoda ukhaba nje inamba ngisho lutho lapha la kambukeli udlala angethuba balambile ekamampela uyamazi usikhulu besekathi adlala ngempampa ukulandliwe ngempela ujezi 15 udlale ngempampa balambile yabona lapha na kambukeli iKBK izivimba ucelemba ngezandla bavimba imbazo ngezandla lapha na kambukeli asipha na kambukeli libuya ngaba futhi KBK lapha na kambukeli asipha na Malangani uqanda ngendoda Malangani asipha na Malangani endaphuna Malangani udlala lapha na kambukeli balika yemadoda bamshiya phansi uthina unopepe uthi vuka ndoda usintithe uthi unopepe vuka ndoda usintithe 2015 uqanda ngamadoda asipha na kambukeli khona lapha na kambukeli bengitshelile ukuthi ngizoyenza ucwaningo ngizokutshela ukuthi ngizoyenza ucwaningo umuntu ebambhalile lapha na kambukeli onekhadi eliyelo uye ujezi 8 laphana olaphana kuKBK laphana kambukeli jezi 15 bavimba njengalula asibaphana kambukeli iyaya iKBK iyaya iKBK asibaphana kambukeli bezolenza njalo phana kambukeli asibaphana kambukeli KBK futhi jezi 12 laphana kambukeli udlaphana jezi
10 asibaphana 10 uyabathwala 10 madoda uzidla njengwayena naphana Malankani jezi number 12 phana kambukeli iyamhlula asibaphana kambukeli ingabe uzoshaya uyabathwala uqoqa ngamadoda nyaphala ibona madoda sempalile senilifakile uwasebenza ugoalkeeper wavimba jeso kuvale amehlo asiphela phana kambukeli 12 bayaphana jezi number 12 usanda njena udlala phana Malankani uwatha football iyamhlula ujezi number 12 iyamhlula ujezi 12 asiphela phana kambukeli ujezi 15 uhlupho ujezi 15 laphana kambukeli asiphela phana kambukeli lizobuya ngabafuthi ighanaza phana kambukeli bazwenza njalo phana kambukeli bayaqoma nje kamnandi uyashaya ujezi 4 ingabe lizohlala uzolibamba njengalula ugoalkeeper alibambe njengalula ugoalkeeper asiphela phana kambukeli jezi number 1 phana liyamhlula asiphela phana kambukeli lizodlala phana kambukeli phana lakhona lizophuma liphumele njengaphandle liphumele engaphandle esiphana kambukeli iyana phana KVK phana KVK phana kambukeli balibimba kanjengalona jezi 15 phana iyasusa iKVK iyasusa iKVK etafuleni baqela abagqilazi nabo laphana erobhathini phana kambukeli laphana etafuleni ukuthi bazocheckisa ama-documents wabo ukuthi bazobheka nje amaphepha wabo bayanqela phana abagqilazi nalaphana erobhathini laphana amadoda asiphela phana kambukeli lizobuya ngabo futhi ighanaza phana kambukeli bafuna ukushintsha nje ibhola phana kambukeli Asiphela phana kambukeli basisalinde nje ibhola phana etafuleni basalifaka nje umoya laphana ibhola bayabaqela abagqilazi nawo laphana erobhathini laphana amadoda ukuthi bazolungisa ama-documents wabo laphana etafuleni bayacela bafethu uyamazi isikhulume sakathi time is money please bayacela phana etafuleni usuke kusho laphana usikhulu laphana kambukeli uyahlehla uyamale esandleni sokudla asiphela kambukeli libuya ngabafuthi asiphela phana jezi number 11 Malankani asiphela phana kambukeli bayenza njani abafana iyalanda iKVK ifuna nje ukuvala abantu Phela phela kambukeli phela khona phela jezi number 18 lekhiwa nje kamnandi semashini phela kambukeli uyifaka njengale asiphela phela kambukeli jezi 14 bamvimba njengalula baqama nje kamnandi KVK yo madoda iyaganga badlisa nje isicathulo KVK asiphela phela kambukeli liyaphelela KVK futhi asiphela phela kambukeli banje phela KVK balifaka ngale asiphela phela kambukeli